asisize endleleni. Siwumndeni wakaMakhoba, siphendule simabheke. Siwumndeni wakaMakhoba, sizile phambi kaNkulunkulu kune site esayithola. Manje amandla awekho bazala khuluma iqiniso, imali azikho. Site sayiqeda siye sabuka siwumndeni wakaMakhoba ukuthi uNkulunkulu amandla, kodwa sasisithi ngathi mangibuka leli vesi lapha uJesu esehleli nezinkulungwane zabantu bekuyena bathi sebelambile wathi uNkulunkulu baphetheni, base bethola ukuthi kunomfana ophethe izinkwana nje nofish, wayesethi abalethe khona. uJesu wasebenzisa khona ukuthi kwande kwadla izinkulungwane. So nathi kunomnikelo ke esulethile phambi kaNkulunkulu, sulethe kumpriest ukuthi sizonikela ngawo lo mnikelo, sizocela uNkulunkulu asinike imali yokwakha